lo ngafike naye phela benyanga le kanye 1-on-1 cha sange singene angenanga yebo okay ngizwa ke manje mkhulu makhehla ngithanda ukuthi angenzele Ngithi esifuna ukuthi asizakale. Ngokusihambe kakhulu abantu ababona ukuthi babahamba kakhulu abantu bathatha imali zakhe bethi bazoba. Akasena ukuthi sakhe. yini enginethela ukuthi Sinethile lasabuka sisekhaya kancane. Besithina ngisho TV. Abasithi kuba ngcono. Bathi sifuna ukufika ukwenza ngezakho. Siyasebenza. Nifuna asebenze ngabantu asebenze ngabantu lo hamba naye uyini moya siyathandana thatha ikhandela eliyelo na Trust atakulunga cela ethongeni ngoba unesiphiwo esikhulu inkulu yakho i-gift yakhe and sometimes akanalo ukuhulana akazenzi kabayesho and ukubekezelela akusuyi ngoba sometimes uzothi mhlawumbe akezwe unekhandela elihlaza mhlawumbe kwesikhathi kufike engathi ungamdilika sicela ukuthi ungakwenzi ngoba sidabana njalo angithi yini-ke leyo yikhehla le ngoba ngokuza ngithi nje ulanga kanani yena kusuke isiphiwo ifu ithonga lifuna ukusebenzisa aliyitholi indlela liyalwa and lidala inkinga lakile lingayihlukahlukana kanti akukho lutho inkinga yethu manje ngifuna ukuthi lilunge yes ngizomfaka insebenzo manje ngifuna ukuthi lilunge awuthatha isipani sami esiyena hayi wena thatha isipani thatha Manchester kusezweni nomhlaba wena mkhulu ngiyakukhanyisela wena mhlanje ukhanyiseza nasi isibani mancane ngicela umkhanyisele ngicela umkhanyisele kukhona futhi lapha kukhona lento okuthiwa yini yini lento lento kumoya athi yasezweni athi abantu bemfunda bathi balethi not umthakathi siboloyi nizoshaya ikhwele ezincane mina imlozi ngifuna ukuthi uzwe ukuthi uzozwa ntoni kuthiwa yini lento futhi unanamalosi amen ngishaya ikhwele kamoya yes ngiyakhansela nathi sibali ngiyakhansela awukhanye kuye khanya kuye namhlanje khanya kuye akuvuleka umsebenzi wakhe khanya kuye sebenza khehla sebenza khehla sebenza futhi sebenza khehla sebenza kuye abekhona ukhanya isibani sakho namhlanje lapha isibani siyakhanya njengoba ehlabelele usho uwamukela ukuthi uyamukela
wamukela ubizo ukuthi uzomsebenzisa isibani lesahambe naso babeso namhlanje ngiyageza kuye Thoma ngiyageza ukukhehla ngiyageza ngiyahlambulula bonke ubumnyama akuvuleka amaphupho wakho akuvuleka iphuza akuvuleka iphuza bantu bakithi izinto ezikamoya zidinga umuntu kamoya ngeke uyenze lento ungayiphiwa emoyeni abanye ngokunani bagcina bethuka amathonga bethi amadimu abantu laba njengoba nimbona ngiyamvula namhlanje ngiyamvula isithunywa sakhe siyavuleka naso ke siyavuleka. Thank you.